Video ya Eddie ageita maithori guku nenda-ini ni akorwo trend mwena wa TikTok na andu makorwo makimumiriria na njira nene muno. Eddie is the one who uploaded that video akionania kieha giake na maithori na akorwo agitariria mashabiki make gitumi gia kunyitukio ni maithori na akorwo akirira live on camera. Eddie arauga she cried riria gutharagia mbica ciake iria atari aikia guku nenda-ini, akorwo akiandika oh poor me, only God knows what I was going through, clearing drafts, nothing but prayers, power of prayers. Na caption eno ya Eddie Derito yukete orere akoretwa akiuga ati aliacha Samido kwa mwenye alikuwa anamhitaji sana, na arakorwa akiuga ati ni akoretwa akimenyerera ciana ciake in no means ari kuria USA. You can see maitho make through this video akorirwo aki-upload makoihũrirwo ni maithori. In this video akorirwo ageikia agitariria ruo rwake ngoro riria gutaragia mbica ciake iria atari aikia guku nenda-ini, and she was playing a gospel song riria guitikagwo ni maithori na mashabiki make ni makorwo makimumiriria na njira nene muno. Makorwo makimwira ati kuria umite ni kuraya no thabari hakuhi gukinya muico na maundu ni maguthie na mbere makiagiraga.